Gladi Lapang. Ketua Tagana Adam Muhammad Adam. Saudara Saiful, Brunoli lagi membersih dapur umum. Brunoli, halo bro. Ya, 2 jari. Ya, Sekretaris Tagana Aceh Selatan. Ya, ini komandan kami Zamnur. Ya. 2 jari. Iya. Saudara Lincawati juga membantu daripada saudara Saiful membersihin dapur umum. Acara Gladi Lapang Tagana Aceh Selatan. Peralatan dapur umum.